So turabyegereje kandi muri uyu mwanya kugira ngo tuganire kuri topic nziza twabateguriye kugira ngo twungurane ibitekerezo twigishanye twese. So comment yawe irakenewe kuri no topic. So uyu munsi rero ikibazo kirabaza kiti kubera iki Kanani ari we wavumwe mu mwanya wa Hamu papa wiwe. Hamu yakoze icyaha, hanyuma yo gukora icyaha havumwa Kanani umwana we. So Hamu rero ni umwana wa Nowa. Ham, Shem na Yafet cyangwa se Jafet uko ashaka kubivuga, n'abagore babo batatu, Nowa n'umugore we. Nyuma y'umwuzure nibo bantu bonyine bisanze ku isi ko ari abantu umunani gusa ku isi yose. Umuntu wese uri ku isi ubu nyine akomoka ku bana batatu ba Nowa. So iyo ni story yindi tuzayivugaho, tuzayiganiraho ubutaha. Icyo nifuza ko dufocusingaho uyu munsi ni umuvumo Kanani yavumwe kandi nta kosa yakoze. Kandi Hamu yari afite abana bane. Muri abo bana bane havumwamo Kanani. Yari afite Kushi nawe afite amateka yihariye, nawe tuzamuvugaho ubutaha. Kushi niwe papa niwe se wa Nimurodi. Niwe wubatse umunara w'Ibabeli ashaka kugera ku Uwiteka. Bibiliya ivuga ko yari umuhizi ukomeye cyane mu maso y'Uwiteka. Uvuga ngo yari umuhizi ukomeye, yani against Uwiteka, nicyo bishatse kuvuga. Niwe muntu wa mbere wagwanyije Uwiteka nyuma y'umwuzure. So ayo n'andi mateka tuzayagarukaho. Misirayimu na Puti. So abo bana ko ari batatu, Kushi, Misirayimu, Puti na Kanani wa kane. Muri abo bana bane bose Kanani aba ari we utoranwa, aravumwa, kandi avumwa icyaha atakoze, yani icyaha cya se. Tangiriro 9:22 haravuga ngo Hamu se wa Kanani abona se yambaye ubusa, abibwira bene se bari hanze. So hariho uburyo bubiri abantu basobanuramo uno muvumo wa Hamu. Uburyo bwa mbere ku giti cyanje ntabwo bu making sense ukurikije ibyanditswe, ntabwo bu making sense, ariko kuri social media nibwo bwinshi. Uburyo bwa kabiri nabwo dukurikije ibyanditswe bika making sense. So nawe utegere uburyo bwa mbere, utegere n'uburyo bwa kabiri, hanyuma utange igitekerezo muri comment. Turebere hamwe impamvu abantu basobanura umuvumo wa Kanani muri ubu buryo bwa mbere kandi Bibiliya itabivuga. Nkeretse gusa nimba inkuru ya Nowa, nkeretse nimba iri mu migani. Nimba iri mu migani, then wenda uburyo bwa mbere burashobora ku making sense. So uburyo bwa mbere rero, Hamu se wa Kanani abona se yambaye ubusa, abibwira bene se bari hanze. Ni ukuvuga ngo kuri uyu murongo mu buryo bwa mbere bavuga ko Hamu yagize relationship na mama wiwe. Hanyuma muri uwo mubano wa Hamu na mama wiwe havukamo Kanani. Noneho
abanyamakomanteri bakavuga ngo ntabwo yari mama wiwe neza, yari step mother wiwe, yani yari umugore wa kabiri wa Nowa. Ni nka ko wenda nabisobanura, sinzi muraza kumfasha. Ariko Bibiliya ntabwo ari biri bivuga, ni amakomanteri. So urumva ko nta kibigaragaza ko ari ukuri. Ni ukuvuga rero kubw'iyo mpamvu rero Nowa aravuga ngo Kanani avumwe kubera Hamu, kubera ko yavutse muri relationship ya Hamu na mama wiwe. Ni ukuvuga ngo ni umwana w'icyaha, yavutse ku cyaha. Ku murongo wa 24 haravuga ngo Nowa arasinduka amenya ibyo umuhererezi we yamugiriye. Nowa arasinduka amenya ibyo umuhererezi wiwe yamugiriye. Ni ukuvuga ngo bagera kuri uyu murongo bagasobanura ko gusinduka kwa Nowa ni ukwiterera hejuru. So yagiye kwiterera hejuru, abona umugore we atwite Kanani. Sinzi nimba be making a sense. Nowa akangutse amenya ibyo Hamu umuhererezi wiwe yamukoreye, avuma Kanani wavutse ku cyaha. Ubwo nibwo buryo rero abantu bamwe basobanura umuvumo Kanani yavumwe. So reka turebe uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa kabiri rero, uburyo bwa kabiri bu making a sense ukurikije ibyanditswe. So itangiriro 9:20 kugeza kuri 24. So 20 aravuga ngo Nowa atangira guhinga ubutaka muri ico gihe nyine nyuma y'umwuzure, ateramo uruzabibu. Then anywa vino yarwo, ahangana kuri 21. Arasinda yambarira ubusa mu ihema rye. Hamu se wa Kanani, hano ni kuri 22, abona se yambaye ubusa, abibwira bene se bari hanze. Shemu na Yafeti benda umwambaro bawushira ku bitugu byabo bombi, bagenda imigongo, yani bagenda ikinyuma batareba se, batwikira ubwambure bwa se. Kandi kuko bari bamuteye imigongo, tibarora ubwambure bwe, baramutwikira. Kurumva ko ni inkuru yabaye, ntabwo ari imigani. So nukuvuga ngo Nowa yahinze uruzabibu, anywa vino yarwo, hanyuma arasinda. Amara gusinda, Hamu amubonye aramuseka, yani yaramusetse. Nowa ahita avuma Kanani, avuma Kanani umuhererezi wa Shemu. So wakwibaza ati muri ubu buryo bwa kabiri Nowa yavumye Kanani kubera ko atavumye Shemu. Itangiriro 9:1 hano haragusobanurira neza, ubikurikije neza, impamvu Nowa yavumye Kanani mu mwanya wa Hamu. 9:1 haravuga ngo Imana isezeranira Nowa isezerano,
Imana yagiranye isezerano na Nowa. Imana iha umugisha Nowa n'abana be ko ari 3. Irababwira iti mwororoke mugwire mwuzuze isi. Imana yahaye umugisha Nowa n'abana be ko ari 3. Reka dusome kubara 23 no ku 8. Aravuga ngo navuma he abo Imana itavumye, kandi narakarira nte abo Imana itarakariye. Ubu buryo bwa kabiri bisobanura ko Nowa atari kuvuma Hamu, kubera ko Hamu yari yarahawe umugisha already. Imana yari yaramuhaye umugisha already. So nta muntu ushobora kuvuma uw'Imana yahaye umugisha. Muri ubu buryo rero bwa kabiri bisobanura ko Nowa atari kuvuma Hamu. Kubera iki? Kanani ariwe wahise afata umuvumo wa Hamu, kandi yari afite abandi bana 3. Nukuvuga bose bari 4 ushizeho na Kanani. Nowa yari kuvuma Hamu, umuhererezi we, ariko ntibyashoboka kubera ko Hamu yari afite umugisha w'Imana already. So kuri iyo mpamvu rero Nowa ahita avuma, kubera ko Hamu yari umuhererezi wa Nowa. Nowa ahita avuma umuhererezi wa Hamu ariwe Kanani. Umuvumo uhita ufata Kanani. Kuri social media, imbuga nkoranyambaga, ubu buryo bwa mbere burakoreshwa cyane, ariko nimba ari story yabaye uko Bibiliya yivuga, then uburyo bwa kabiri bura making sense. So utanga igitekerezo kugira ngo twigishanye twese tubashe gusobanukirwa why Kanani ariwe wavumwe umuvumo wari kuvumwa se Hamu. Imana ikomeze kubarinda.